See, afudu kwasi ebi afa kosia se oboduane ayade. My friend Chachimeno kwasia Ghana wo nya adwuma nye. What you say come de wa mu afu nyina akohye kwache. Wa wunsu asei wo de garamse ase wunsu obia onim nyansa tie miye. Nya fe na me ba be pa obi achew. Enti me gina ha no asante hene na ba be yi mama. Ose enipa na musum ho na mutie no. Emu 30% ni momo mu ye garamse no na maba be ka abekamfo asante hene se waya ade sisi a wotie me nti o ka no kre Ghana fo na musi ayere musi live ben ya me shira obi bia se obetie no kre na se yes internet no maje so afa chale. Whatever you do, Muntienie, no amount of lies can defeat truth. Always the truth will defeat lies. Muntienie, always the truth will defeat lies. Always the truth will defeat lies. I can't be them from always the truth will defeat lies. And the man who said, yes, and I'm my busy, I'm in my life. Yes, afudu kwasi ebi afa kosia se oboduane ayade. My friend Chachimeno kwasia Ghana wo nya adwuma nye. What you say come de wa mu afu nyina akohye kwache. Wa ye brebre nya sika kotokosia. Fa koto konwa na fato anwamo so na di na nya protein wo wediem na Chachimeno. Wo ye dan ahemfofo no wa wunsu asai bia wagimi. Wa wunsu asei wo de garamse ase wunsu obia onim nyansa tie miye nya fe na me ba be pa obi achew enti me gina ha no asante hene na ba be yi mama ose enipa na musum ho na mutie no emu 30% ni momo mu ye garamse no nyamram ka hye na no ono ane kan enti se mo agimefo mo na mo ye garamse se nsuo na maba be ka abekamfo asante hene se waya ade sisi a wotie me nti o ka no kre said the be your mind be because nobody is bigger than the truth. Nobody tie dia meka ni wa wonti ase bia fa kwase akọ tie dia meka enti mo pa munye dede nya mo kra no magimi a kase amre wa ba anu wa betwa wonsuo di a kire me ensuo ye colorless oba bro ni kroma nsuo bia ni ho ani ye ko te se boja nsuo bia ni ho ani te se note ensuo bia ye colorless enti ye da ho ansuo ni da ho ahwe ani ye blue because afa wiem color no a reflect na anya blue picture na mo de mu krom ensuo na ni ye red ani ye red munyanya hoto until se mu be prove say ensuo no kwasia asante hino no wote manhia ho no enye on na be se ikoto nton asase ba ko man nipa be se 5 enipa asase ba ko to ma enipa be se 8 na omukoko ho asante hino no abeyi mama mu pa mu nso mu meyi ni ma na me hu so ka na me blast no me si a me gina asante hino achi ono no se eye ne ya say a minister regional minister actually letted the abreno so on person kind on you chantro on person kind or be kan okre enipe sum dem ho no MPP NDC ni ahemfofo ni nyina ni momom ye galamse na wagimi say otu oman mu na wa wonim say galamse sensuo sensuo na wo selfish interest wo chimi sika obenyanti wo sensuo na ohene na akra no ne ya oka na me ka wo di ujimi abetra na wo di mpanifo ate na wo kwase ya wo sensuo nim so wagimi enti wo de kofie na kopi sisa wo manyina agufie na bi se o mo say wo ti ewiase ne e di kura ma wo se kuro no hweso na se kuro no wo de ma obi na obese kuro mu ho nsuo nyina na kuro mu ofo nyina nya nsuo no ma wonim nyansa na wagimi bisa wa wo ma na o mo njejew enti wanto sembe kuro ni ye de mu nyina mu ya gimefo. Listen to me and listen to me attentively. Wa wonti mintie no kra bi afa kwase akọ. This is a fire, special fire me de ba o manum chimi no eto betwa by force ba bia jimi wo bia me take on serious timopa ane mu nyanya ho to I don't care konya ni si wotena so free konya na me catch you say glass in class store dan bia glass we from ura from an konya sisi wo di free ni ade ade wo ko no gina so na no ane de wo ko system ne ye adwuma forever and ever steps no kra glass in ko kodun so free ko di free ko you yam free kwasia me say e free ne ko aga akufo-addo tie me ye
obo bi krom nsu ano epo ano akono keke bibi ni nsu ye nipa differences nsi ye jime do mo instruct e fie wura bia no fa toilet mra ne fie mo bia nkwane ne wopo ano jimi nko a am bedi different ni ade beje aduane na kodi de ni ade system na ye adwuma forever and ever amen na me share bibia so tie no pray. What you said? No video. Aye. I'm just recording my face only. You good, right? All right, thank you. You're welcome. Nyame shall be so tie no kre. Broni ni ba say no video making was here. Nam se me twa my name. I'm catch was heavy na mo nuan na si okwaji bi me nkwaye hwe ba me mu ko wura toilet so. Jonso free na hwe toilet na so a efom no kre fa chen obi dam afuru mu ho. Ba bia wo ko jonso free wo ko yu yam free no. E ho fa chen obi dam it's somebody's job. So no so be bia obepepa ho be ye ba bia clean somebody's job. O na ma say come na do akoyi drink na nom we high toilet so hwe fom toilet so na me wura no mema de ni toilet credit that's behind them they see what charge phone free charge ani e free obi anya usika join so free any you get free bibia free enti bi sa say bibi ni so nye nipa ba join so free we ya me ahwe no abe flash e free because of COVID-19 tin here we are akata so say be ya be separate mo obe oro nsanso a eni wono safasi a ro safao na nsi na ba wono safa na semina na ba friend ro safao na semina na ba we are don safa e free toilet in the go on we are tissue free ye nipa asia wo god wo timba wo bibia no agimi na me di watema wonna nyame asekura se wanya obi a wo di watem hwe ba bia nipa be di free nipa be ju so free hwe fom na wo di hwe glass ai munyina ama jimi Ghana mpanifo nyina wanto say galamsey no munya nyaye obi anya hoto I'm telling you obi ani ho a wanya hoto entime no I'm backing Asante Hene wayi mama I'm supporting him aya de entimopa thank you boss mopa mo nso mo meye video nsi mani mo nka say Asante Hene ye involved in galamsey na me medi na tem what you say until then de mo na me di matem ahemfo nketo ano mo na machimi ti dia make kire mo no enti se mo mfa mo me prove say Asante Hene ye involved with the Asante Hene ye innocent mo nyini si wo wasia video no mo antie ni ya me say Asante Hene abeka nokore we ye part of me esi I join the movement na momentum no to develop the country no or join here that's been wadru on fa safa o keke na no abi ha bibini wo hwe wo twon sa betum onse mu ato fa safa o keke chese system ni ye gina so keke na mfa nko system ni ye adwuma forever and ever system ni ye adwuma forever and ever system ni ye adwuma forever mo nyina agime fo nko a basiafo ahemfofo ni nyina glass nko a pipa bi antofo na ujira ha no che wayira wo kwan a ba bia wayira wo kwan a eno anse wo ba no ba be mia ha ba mia ha ba bia wo ko nyina wo pese ojo nso a eni se ma yira me pese me hu ba bia bathroom wo pese me hu security pese me hu ba bia ayiwa pese me hu bathroom eno anse ma mia ha ba bia bathroom wo jia na akire me no eni ba bia bathroom wo na akire me ni nyina no bathroom ba bia ma de wo me ma de wo be bia system ni ye adwuma ha munyina amagime kura masa and mawu me say and me tie una muntie ni me obi ani ho tie fo mu o sika che me ma ba obi aba frame me na ye be ma o sika ja Ghana first nipa mebre o kwasi ya se me obi apia trogu say atansi school nya bi system ni enye mo to go do tu akwasi afo ye na mo senso kura na mo so manya sika sei e na mo disika ne ye bibia kan fa me ni matamo
gold am to gadam say amodi asensu ase krumu asase nyina sika ben no manya frim die wade poti amodi o man ni sika na